Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imiza bafokazana ngotholotho bentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi nogwajobhajwa ekhulule kumfuka amakhanda khanda ngindlonhle namakhanda amabili isithathe lekhosazana dame ngingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphupha inyoni ziphupha emehle namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kepha kubonakala lapho ephumela khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangangithandayo bake bangangithanda kepha namhlanje ngenxa amaqiniso ami sebeyangithanda zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla asemazulwini akukho ngamelana nathi ngabe kuyadlalwa ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ayi ake ngiphinde futhi wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu sikisi ngibingelele wonke umuntu emakhaya ngibingelele abantu abadala ngibingelele abancane ngibingelele ngisho abangakafiki kulomhlaba ngibingelele ama 60s ngibingelele ama 70s ngibingelele ama 80s nama 90s nama 2000 ngibingelele nama 2020 ngiyabingelela noma kuthiwa kuphi noma kuthiwa semgwaqweni noma kuthiwa sendleleni noma kuthiwa semsebenzini noma kuthiwa ususekhaya ungibukela engubeni uyabona awufuni babona abantu ukuthi singenile iKing Bhaka cha ngiyakubingelela mfowethu ungibuka nomndeni ungibuka efonini ungibuka ku TV ungibuka lapho ukhona ngiyakubingelela mhlambe njengamanje kune stress obhekene naso ngithi hlisa umoya ngiyakubingelela nje lahla phansi indaba ze stress manje sekukhona uKing Bhaka sekukhona ingagara sekukhona inkiyankiya manje sekukhona umavula kuvaliwe sekukhona ingwele nje uyayazi nawe ukuthi sekukhona ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho likabentshise mhlawumbe ngabe bakustressile mhlawumbe ngabe uthi uyathatha uyahlanganisa ushaya izibalo ziyaphunyuka ihlangani ngithi khona ingwele manje thatha umoya ubeke phansi bese uyabheka ama surroundings ukuthi ngabe kunokuthula yini uma kunokuthula izwa ngami ngikhona manje lizokwenzeka icebo uma kunokuthula awuqali ngokwenza icebo uqala ngokuleya ifoundation uqala ngokusetha qala usethe ngisho iatmosphere ukuthi akube nokuthula bese impumelelo iyangena impumelela kufanele uwele phezukwendawo engenaka ukuthula ngoba uNkulunkulu uthanda ukuthula idlozi lithanda ukuthula izidalwe enamandla zithanda ukuthula into efuna impi usathane namadimoni nezilwane nemimoya emdaka ibona bafuna impi kanti thina saba nengadlangadla saba noNkulunkulu khumbule phela ukuthi ugobela wami yilo semazulwini kungenzeka mfethu ukuthi khona abakuthembisa ukukhokhela isikweletu sakho ngoJanuary abakhokhile manje kungenzeka ukuthi kudleke nemali erongi ngoDecember mfethu lalela thatha umoya ubeke phansi khona manje uKing Bhaka mawungilalela kahle uzonqoba lapho ukhona ngoba akukho kungamelana nathi ngiyakutshela nje ukuthi ngabe kuyadlalwa uma ngabe kunomashonisa omkweletayo umtshela iqiniso ukuthi no ibudget takhe ayihambi ngalendlela ehamba ngayo kepha ukhohliwe uyena ungamdakheli ngoba umdokhela ubona ukuthi uyamdelela bese enyusa umoya wokulwa kugcine kuliwe kungenasidingo mangabe umakhi ungambalekeli umuntu omakhelayo hlala phansi nixoxe ukuthi hey ibudget njengamanje bengibalile ukuthi mangithatha le mali izokwazi ukukhava manje akukhaveki sengicabanga ukubamba nakwezinye indawo ngibe ngakhala kuwena xoxa mfethu ngoba bangabudaka ukhandisitha esingenasidingo ungabaleki ungambalekeli umuntu nemali yakhe ngoba usebathengile osimende wabathenga ama blocks sometimes wakukhokhela ideposit uzungambalekeli ngoba umbalekela uyivalela wena nasemsebenzini futhi ungalwi nomphathi wakho baphathi phathani kahle abantu enibaphethe ukhumbule ukuthi asiqhamuki emakhaya afanayo sanibonani lapho nikhona engaze ngabingelela ke undendende namhlanje kepha ngoba ngiyanithanda nje ngenze njani ngoba ngiyanithanda nje Genze njani ngoba ngiyanithanda nje ziningi izinto eziphithizelayo la kuma social media kuyaphithizela ongaphansi ongaphezulu abanye bayale abanye bayadidizela abanye bayesaba abanye ongaphansi ongaphezulu bayasha abanye amathi ke sesilinda uKing Bhaka siyazi mase ithintile noma yini isuke seyithintwe ngesandla sasemazulwini khumbula ke mfethu ukuthi noma yinini
beka idlozi lakho phambili. Noma inini qinisekisa ukuthi uNkulunkulu umthatha njengesiqalo futhi njengosiphetho bese ubeka idlozi lakho. Kuzothi noma kufika izingqinamba kuzoba lula ukuthi idlozi lakho likulwele ngoba awuphithizelisi kakhulu. Awuphithizelisi. Akufanele empilweni wenze into econfuse wena. Ngoba uma kuconfuseka wena uzoconfuse idlozi lakho. Kumele uzazi ukuthi kahle kahle yini into oyifunayo ukuthi wenzele yona empilweni. Ka confuse baba. Ungafuni futhi izinto eziningi kanye kanye. Lwela azi ukuthi yini ofuna ukuyinqoba kuqala. Focusa kuleyonto. Uma sewuthatha isinqumo weza kumina njengoKing Bhaka, bambelela ngoba shosho sizonqoba. Kodwa hayi ukuthi namhlanje uKing Bhaka kusasa ule phesheya kule yanyanga phambi kwakusasa ungale phambi kwakusasa ungale uyaliconfuse idlozi lakho uyama empilweni ifunda ukuma impumelelo nobuhlakani bulele ekuthenini isinqumo sithathile uzungasijiki mawuloku ujika uconfuse izidalwa zakho into emnandi ngami ayikho impe kuyothiwa ingihlulile khona impe kade ngiyibuka la ku social media la engiyibukile kwawukuthi vese iliwa abantu besimame uyabona ke impi mayiliwa abantu besimame thina njengoKing asivumelekile ukungena siphawule noma ikanjani ngoba abantu besimame nje bayizwelana amandla ngendlela yabo nabo kodwa abali bodwa kusuke kulwa amadlozi abo yela idlozi lithi thina ngesihlulwe imimoya yalo imimoya ithi ngesihlulwe imimoya impi engapheli kodwa iyakwazi ukushaba ngomqondo kube sengathi kuyaxolelwana mayisiqala phansi kodwa impi esitoxic njenga yalabo gogo abawu2 okugogo uSikhotheni nokugogo uMaweni impi yabo ayisaliwa yiwo ingenwe izidalwa namadlozi abo sekune team yeSEC kaMaweni neteam yeSEC yaSikhotheni ziya attackana and they will leave no stone unturned kusazovundululwa sesiqalileke nathi ngoba phela egcineni siphethe la nabanye ogobele engibaziyo abazi inkunzi nabahlakaniphile siphethe njoba exabana nathi ipower yethu siqalile manje iyayibuka lento ukuthi hawu kunje la kwenzakala ukuthi lo hawu usibani uke wenza ukuthi ethi ufuna amandla hawu kunomkhuba wenziwe yilo lalela kusemahliphini ngisazochaza kahleke ukuthi ubani ohliphizekile ngemkhuba ngoba yona ikhona imkhuba phakathi kwayo bobabili ikhona impela lo nemkhuba eminingi lalela uma ingalawuleki into yabo izongenwa yithi sesilawula ngokuveza imkhuba eyenziwe lapho sobe sesidila namadlozi abo ngqo ngoba kunemkhuba eyamahlazo eyenzekile kodwa ngoba abantu besifazana ake sibanike ithuba bazoke bethi bayayilungisa lento bazobe beshana ngomqondo kodwa going forward ngoba isingenwe namadoda abo ukuze escalate izosiphoqa and ukhumbuleke mayisilawulwa yithi soyilawula ngenkani inkosi phela emhlabeni ngiyindodana emazulwini akusekona ukudlala lokhuya akusekona ukudlala into yakhona isishintshile yaba toxic futhi into yakhona uyabona ukuthi inokuba personal here and there yabo sekuyikwesinye isigaba ngithi mina leya ngiyayibona kade bethi abantu angikhuluma ngalanto ngicela ungaqali ngikhulume ngayo kodwa ngisasho ukuthi ngisawabona amahliphi agcwele komunye wabo
amahliphi ngiyababona nemkhuba futhi eyenzekile ngiyayibona umehluko. I'm not in a position to divulge everything right now, but trust me kusazonyiwa sho mina uKingBhaka nginkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini and ibeke ngaqala ngeke kuze kusalawuleka ngizobe sengilungisa lesimo esiseceleni leyo xabana kwabo angifuni ukungena kakhulu kodwa inkinga ile mkhuba le ehlukumeza abantu engiyibonayo komunye wabo khona imkhuba engiyibonayo ehlukumeza abantu kakhulu mawuthinta into enomuntu ke khohlwa kodwa ngoba abantu besifazane ifuna ngibe reserved kancane ngibheke ukuthi benze njani sengidlulile lapho makukhona okunye ofuna ngikuthinte la ngitshele mina ngoba ayikho into engingayithinti yikho into engayithinti yes utho omunye hawu umthandeni uthe ama 70s nama 80s fuck off KingBhaka uthini ngalokho cha ngiyayithanda ke leyo ngoba kusekhona omgqumeni omtshengiseni kwakuthi mase into iba serious emculweni mase beyakhunjuzwa abantu kuthi hayi ngoba kuliwa kuyadlalwa indlela ekungcwekwa ngayo kukhona uthi mawuthi uyangcweka bese uqinisa isandla ligcine lopha kodwa ngisho nje emgangeleni ikhona into ongcweka kodwa mase siyaqina isandla lapha ya ngizokutshela iqiniso mina ingcenye yenkulumo yakaMaskandi leya lapho usuke nawe uveza ubuqhawe nokuba nomtsizwa nokukhombisa ukuthi uyaphambili kodwa kuyenzeka uthi uveza umtsizwa omunye umuntu ngampela bese ke lishayeka ngampela ikhanda kodwa leya ngoba uMaskandi iyingcenye yokudlala ubekusadlalwa nothing personal nothing serious izwa ngami uKingBhaka uma ethi ma 70s ma 80s kuseyindlela yokudlala umehluko sengenzeka ke mhlawumbe ukuthi indlela adlale ngayo mhlawumbe itiming kodwa lapha nothing personal nothing futhi serious nawe futhi othatha leyanto personal fuck off izwa ngami KingBhaka fuck off mina bengizosho ifana nalento leya eyashiwa uKhuzani lapha ya elokhuzeni eradweni ethi umculo wakhe awuqube nanagogo namchiliba leyanto yayingekho personal kwakuyindlela yokungcweka insizwa umungcweka you throw those weights ngale nabo they throw those weights bese yakuthi ke wena ungcweke itiming yakho uyimise kanjani khona nje isono la ethe umfana engcwekela abantu bayithatha serious wa affecteka umfana and into izami kuhlunga le mfana because bengibona bayamthanda abantu lekuthiwa ubani uMayogathi wakhuluma iqiniso iqiniso namanje okuyiqiniso walona mangabe selixolisa uxolisa kanjani iqiniso uMayogathi wayenza interview somewhere uthi umuntu omvezile umthobisi welanga yanto yayiqiniso and honest umthobisi welanga umveze from ground roots waqala empost uthema emveza wasebonwa umbeje waseyatalapha nalo watalapha yayisiyanyuka ibrand yabo kodwa umuntu omvezile umthobisi welanga umbeje wayengekaza ambone makuthiwa kavezwanga uveziwe uma ebonga umuntu omvezile ukuthi nanga umuntu ongivezile bathi unamanga umbeje kuMayogathi imbangi and ukugconana kwabo bekubakhulisa bobabili uyimbangi lo awukwazi mawenza interview
uyoncoma imbangi yakho uthi hey imbangi yazi ngitalapha kamnandi iyangitalapha yazongibeka la ngiyikhona buphi ubuqhawe bakho nomsizwe bakho uma yogathi lapha wamosha mayexolisa kwangimele yena understand abalandeli bakho ukuthi bayamthanda kodwa futhi bayamthanda bese yenza samdlalo phatho serious athi nje lalela la umbheje mina isitha sami leso la emculweni umbheje ngizomtalapha bengeke mina ngikhushule umbheje amgcone nombheje uphezulu kodwa vela amgcone nje athi bengeke ngikhushule umbheje ehlulu kuyikhuphula yena uyabona mbheje ngizokutalapha mfana angikhushulanga wena yimina manje ngizokukhuphula mbheje kwangimela sho njalo thina siyayazi contribution yakho umbheje ngapha but yayizo understand kumdlalo angabuye serious ethi ngicela ningixolele ngikhulume kabi ngombheje ayenziwa kwimbangi yakho lento awuxolisi njengesidididi abantu abakuthandayo ufuna bakwazi uku-understanda if u-serious noma udlala if abantu bengezoku-understanda uma udlala noma u-serious uyabona bese bebe-capitalize ngaleyo nto kodwa ama-opponent umsebenzi wawo ukuthi mayisekhulumile uma yogathi bakapitalize ngaleyo nto bashaye ama-opponent asebenza ngentuba ngesikhathi uKhuzani ekhuluma okhozini ama-opponent kaKhuzani kwakuyilungelo lawo lokusebenzisa inkulumo kaKhuzani uku-attack uKhuzani njengoba ekhulumile uMthandeni ama-opponent umsebenzi wawo wokuthatha inkulumo ishaye ngapha kodwa kona nothing personal nakho nami ngukho ngibhaka kuyahle ngithi wena onyanyawo fuck off ngeke ngizongiphatha mina ngeke ngizongiphatha yabo ngeke ngizongiphatha so manje umuntu bengabe eyiteketi kuyateketiswa emhlabeni bafethu mangabe ningayazi dokuteketisa akufanele yonke into uyithatha serious wena kuyateketiswa noma usuxolisa futhi xolisa sakuteketisa futhi ukuthi nje awu kodwa ma 60s nani ma 70s ma 80s ngaba yini ngaphandle kwenu naba yini ngaphandle kwenu ukubona ibhola elibuye lidlalele yankunzi yakamakhanya ifike isho ibuye ishawu ngimphothe yubeke ngendlela emnandi ibuya ngenye indlela ibuyele embhedeni yenza izinto zayo abantu bagcine sebemjwayele sebeyam understand sebebonile futhi ukuthi benza izinto zakhe there is nothing personal uyabo indlela yakhe ukuthi unjeya yabo so akuyona yonke into ejudgwayo kodwa ama opponents ke ilungelo lawo loku-attack kodwa hayi ukuthi kuya-attack nawe umuntu ke manje ekumele ukhombise ukuthi kuyateketiswa nawe usuyatetema futhi no it mustn't be so it mustn't be so kusho mina uKingBhaka nginamandla amakhulu ngiyafika nje ngivela lapha ya edamini bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini baba angikuphindele ngithi mina angithi yambona umsholozi ziningi izinto ayayazikhiphe ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ama-MK ukuthi amdefenda kanjani uRamaphosa ziningi izinto ayikhipha ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ukuthi badefenda kanjani inkosi yethu iSilo ziningi izinto ayikhipha ngomlomo engaqondile okubi kuphahluka nje ayikhiphe ngomlomo babuya abantu bathi bayephi bayisupport leyo nto into eyenzakalayo mfethu futhi the more unabantu umholi you will never be perfect every time and now and then kodwa uyabona umuntu bezoyisha into aphinde ayiphinde enza ama-interviews athi hey mina nginendaba nama-80s uzokwazi ukubona ngisho i-facial yakhe expression yakhe ukuthi this dude is very serious iyalwe manje umuntu osho izinto eyidlalela mhlawumbe udeshile futhi uvele khona ingcindezi ethile leyo nto is not personal mina bengizosho personal hayi that is not personal even namanje into asezenzile zama ukulawula isimo uyakhombisa ama-post akhe ukuthi uyawathanda ama-70s uyawathanda ama-80s nani but mawuyinsizwa kahle uwumholi awukaze ubone eParliament nje baze balwe kubanga igama elithi I withdraw mawucabanga yini indaba empilweni once wa withdraw uyashintsha ube isidididana abakuthathi serious abantu I withdraw njalo
ngoba into isinqumo sithathile nento oyishilo ba understandisa abantu ukuthi no, it's not personal. Mhlambe bayizwe hayi kodwa ngiyaxolisa phambi kwakusasa khona othi hey wena indaba ongazange udlule ngapha ngiyaxolisa yini ufike ebani 5 minutes late ngiyaxolisa xaha xolisa njengesididida axolisa njalo empilweni xolisa njalo empilweni xala mina ukingibhaka nothing personal nawe futhi la ukhona kuyenzeka ukukhulume noma yikuphi into ungaqondile kodwa uattacker uyiphahlukela nje futhi uyidlalela nje yabo ungalindele ukuthi lento izo off ramp abantu ngempela basebenzise yona yabo mina ngikhuluma iqiniso mina mawungafuni ukungizwa mina ngabuka nje mina ukhuzani bembhuwisha thi ukhuzani unje yabo lento was not personal lento was not personal ikhona indlela engayilungisa ngayo futhi lento leya uyabo kodwa engayilungisa ngayo ngathi it's not personal ifana nalento ebishiwo kuthiwe umthandeni uyawubulala uMaskandi ngokufaka igenre lento was not personal kwakuyindlela yokungcweka deep down umthandeni ukhuphule kakhulu uMaskandi deep down ukhuphulile yabo kwathi why ialbum kaKhuzana imnandi impi iphi yona lethi ngena kulayini hayi wena omubi baba xwaya kufakela mnandi kakhulu le album le nakhulu album le kodwa babe ngilokhuza abantu uyabona bebeshayana uyabona ukuthi hawu ngeke kushiba izinto ezwrong but ialbum kaKhuzana imnandi album khumbule mina ngizochema mina lana mos ngochema lapho so awukwazi mawusekhaya uyi80s uthi hayi uthaka ukumthandeni akasifuni thina xa lalela baba unteke lanto was not personal xala yini ukungibhaka mawungafuni futhi ungizwa foko wayiwena ke manje xala ngakufakela nangisikisi ikriptizer le noma mhlambe nideshile la ngoba senginqana ukuphuza ukuthi uyaphuza bese udeshile ikriptizer noma kudeshiwe lama ikriptizer oh ikriptizer phela bamaze lingilethelayo la so manje angifuni nje ukube ngazi ukuthi kanjani yabo cha sengiyithintileke leyo nothing personal yabo nothing personal kufuthi okunye ufuna ngikuthinde kufuthi okunye nango omunye uthi indaba kaZuma neANC uZuma mhlawumbe ngiyithinte le indaba kaZuma neANC umuntu ofana noZuma ngayichaza unepower la muntu and you are not going to calculate each and every movement ayenzayo ngoba izokudida yabo labantu mawunepower ufika usebenze wena uphelelwe ipower yakhe iqhubeke yona isebenze ngendlela yayo into ebaluleke kakhulu ngangayisho lento ama-spirit khona ama-spirit alapha kwi-ANC lawo ama-spirit lawo amaqabana alala uZuma kufanele axabane nawo akufanele so umsholozi ngokwepower yakhe uyayi-understand leyo nto ingakho yena akafuni empilweni kube ngazi ukuthi uxabene no-ANC kungcono axabane nendoda noma amadoda amabili noma u3 ukunokuxabana no-ANC uma uxabana no-ANC uxabana nalabo abalele so le yakho uZuma ukuthi kuthiwe manje uZuma ufuna ubuyela ANC ufunani usebenza imimoya leyalala ukuze amandle emkheya ngaphazamiseki ifana noMalema ngibabona nje abantu bekhumta abangayazi mina bethi uMalema this uMalema that uyabona manje baba khona isigaba esifika empilweni bengabuni power la wena ucathise kuphelile wena wabona kuJesu sebembethelile benze yonke into kwaduma izulu kwashaya unyazi kwadabuka indwangu khona ipower la ibuye idemonstrate khona uyabona la ukhona ma undermine iEFF i-undermine at your own risk baba mina ngibuka uMalema umuntu naye angawenza amaphutha ehlosile angawenza futhi amaphutha engahlosile mina ngibuka ngale ifana nakuyena umthandeni angibuki yena ngibuka ipower ahamba nayo ibakhoze kakhulu abantu
kufana noma uzongitshela ngoKhuzana mina uKhuzana ngibuki yena ngibuka umuntu mina othi noma esengenile engena khona kodwa bese fika agobathi hey ngixolele bemadoda ngeke uyenze lutho ngizamlenza mayisifike nje yathoba ithi yebo hawu ninjani kodwa hayi ngokusayenza lutho amandla ayo aba activated kanjalo kanti abalo amandla aba activated mawuzom attack zoba nzima kakhulu uyabona nje lento lempidane le ngathi bam-attack ngayo bamnika amandla mo umthandeni mo ngeke ashone phansi mawucabanga ukuthi lento yo-16 no-18 izomtshonisa phansi izwa ngami izomnyusa mo iyombeka to an unbelievable height izwa ngami so mina ngineqiniso ke mina ke ngeke ngilo mina ngishona le ngathi ngiyixoki cha ngiyinkosi phela mina into engiyoyisho ngithi iyabheda le okwazi ibheda ngempela ke lento yabona ngincoma i-album ngithi nanamandla ngisamile i-album kaKhuzana inamandla kakhulu i-album kaKhuzana inamandla kakhulu angilonixoki lapho straight bengoba ngimile ngithi inkulumo kaMthandeni nothing personal lapho onalokho yenze kwaba nebhizi imimoya yathi imimoya uyabona ke mawukwazi ukuphendula imimoya ithi kukhulunywe kudedelwe lalela baba izwa ngami izonyuka lentwana kakhulu futhi ngeke ngilongigeqa amagula kakhulu nami ngathi ngisidididi yabo kodwa lapho nikho nje emakhaya ngifuna nazi ukuthi sengivulile edamini hayi sengisebenza kakhulu sengisebenza ngezinga eliphezulu edamini kakhulu futhi manje nje ngibuya khona edamini bengiyolungisela insebenzo yange weekend ngoba zonke indlela ziyali lapho gogo uSikhotheni gogo uMaweni madoda bogogo ngitshelwa yimi uKing Bhaka angivele mina ngihlomeke mase ngingena into kodwa sengingena thina manje ngithi ayilawuleke leyo nto ngiyazi vele nina nizoshaya ngathi niyaxolelana mina ngibheka idalwa zenu ukuthi zithini kodwa seziningi izimfihlo kunemfihlo eziningi komunye wenu khona izimfihlo la izovela khona lezi izimfihlo kuzonyiwa komunye wenu zonyiwa khona imfihlo sengizibone zonke lezi imfihlo umehluko angakafuni ukuzisho ngoba abantu besifazane ngangishilo verse ngathi umuntu wesifazane oyinyanga noma umprofeti noma yini uvikelwa yimi ngokwasesigodlweni angikwazi ukuvele ngimnyise uyabona kuthiwa amadoda lawa elala ngabe namhlanje baba ngabe liyabhubha namhlanje kuthiwa amadoda kodwa abantu besifazane uyabona ukuthi nami ngeke funa ngisho kodwa babothi ngiyinkosi kunezimfihlo eziningi eziyimfihlo la zwa ngami khona obuzayo ulapha nini mkhulu ngilapha ngeSaturday ngisuke ngisedamini from Saturday masilapha siqala maseqala kuba afternoon from 6 bese kulamula u8 noma u9 ngilapha Saturday ngolwesithathu from 10 ekseni kuya ku5 ntambama kusuke kunabantu abafika esigodlweni abafuna iconsultation abazofuna omakhanda oil abafunani kodwa Saturday le usuku uyosetshenzwa yimi ngalezi zami izandla kodwa mawuya le uqala ufikele kuRocky Ridge bese kuyabraywa kuyadliwa kuRocky Ridge mase kushawa iconvoy sekiwa edamini uma kungabrayanga eRocky Ridge kubraya edamini ngoba vele edamini ngisuke sengisenzile isikapho esilungiselela umcimbi ngoba abakwazi ukufika abantu ungekho umhlatshelo wenziwe if kunipower abantu balandela umhlatshelo engisuke sengiwenzile mina ngiye ngenza umhlatshelo wemvana angithi phela mina ugobela uNkulunkulu uma kuNkulunkulu ugobela umhlatshelo kuba yimvu umhlatshelo wani kusuke ngibika ukuba zonke inkinga zabantu abazongena la ePalace yaseDamini
abaphume bonke kunqotshiwe esizoya nabo kumakhanda stone ngisuke ngikomanda ngomhlatshelo ukuthi yonke imithwalo abayithwele ayisuke zonke ilwane ezilwa nabo azinqotshwe bona nje bafunda ukubekezela mase kuyiwe edamini sekuyothabathwa amandla usuyoqiniswa edamini usuyonikwa isibindi edamini usuyonikwa ukunqoba edamini usuyothwesa umqhele edamini ingakho lilikhulu bayalazi ngakho lilikhulu ingakho nama stepis uyehla ngama stepis uye phansi lapha edamini ngiphendula lothi ulapha nini mkhulu shobe nokho ngibhaka uma sesithe siyayilwa lempi wena okwakho bambelela uma unembuzo ngiyacela bhala ku WhatsApp ngoba leyo kufona ibuye ihluphe ngoba ngihlala ngisesigodlweni leThekwini ngisesigodlweni leDamini kanti esaleThekwini isigodlo si underground angingeni nefoni mangiya khona esigodlweni ngiya almost every day esigodlweni ngoba ngilwa izimpi zabantu ngibheka abantu esebenabo makhanda on la bekhona kuhamba kanjani ngikwenza esigodlweni underground Ngifikela futhi ithuba ngiyocela kahle ngoba inkinga ngivumelekile ukuthi ngishuthe esigodlweni underground ngikwazi ukushutha lapha la kunamathali amnyama kodwa ngelinye ilanga mzwane kuvunyiwe kwathiwa ngishutha ngazi kobe kwenzekeni noma kobe sekukholela inye igumbi futhi ngaphansi le ngoba liselodwa igumbi underground bekwabakhona elinye ipower iyo shona kwelinye igumbi kusale la lokho ikhona manje ngiyokwazi ukushutha ke makunjani sho mina ukungibha ngiphendula lothi ulapha nini mkhulu ngoba phela abantu bazokuthi mawulapha kufuneka ugqule ufuna wenze yonke into lalela baba okwasemazulwini isemazulwini la kwakhiwe uNkulunkulu odale lezi zihlahla uNkulunkulu odale yonke lento ekhona into nento ephilayo ine reason yokuphila into nento ine reason khona ivinilwane okuyi reason ukuthi azidlane zodwa ine reason into ephilayo yokuphila so uyabona ke bengabe umuntu unepower kaNkulunkulu awuvumelekile ukubulala ngisho ukubulala isihlahla awuvumelekile ngoba kuthiwa imapha amandla wafunayo ngoba noma ngingabhekana nempi yenyanga ezibulala izihlahla mina ngingasibulala isihlahla imini ozowina ngisupportwa na imvelo mase ngilwa ngisibulala isihlahla mina sibulala isihlahla mina ongalokho ngenzani ngithi lapho ukhona kwakho itshala imbala akazibabone nabelungu abanemali benembali abayitshalile ufice kunembali eyodwa eyigugu lakhe ngiyonitshela ukuthi kusuke kwenzakalani leyo mbali ngelinye ilanga akwazi ubabone nabantu bedlozi sebe esihlahleni beya kophahla mawucabanga umuntu isihlahla aphahla kusona ngaphinda sibulala ngeke ngoba ikhona le wisdom esifikile ukuthi hayibo khona amandla asesihlahleni ngeke ke usubonile kunamandla uphinde usibulale futhi ngeke baba ngeke izwa ngami mawusubonile kunamandla kodwa mawusemncane uzosibulala isihlahla ingakho noma kufika idlozi lakho likiyalela impande ebusuku alikiyaleli idlozi ukuyocebula isihlahla idlozi likiyalela isithombo likiyalela impande ukuthi hamba uyofica impande isihlahlana esenje esincanyana ufika usikhe nezimpande zaso besuza nasesigodlweni kwesinye isikhathi kuthiwe sibeke bese uyashiya esigodlweni bayakwazi abantu abanamandla uyikhe lesithombo lesi bese uyashiya uthi uyabuya asekho isihlahla obushiyile sekukhona umuthi ekuthiwa thatha lo muthi ukuthi wenziwe njani leya mpande ukwenzekeni impande uyikhe nama leaves ne stem nama roots uma ungayazi lona uma ukhonjiswa idlozi nje likhombisa impande esuke kuyisithombo efuna yosikha uyinkunzi ke lapha izwa ngami uyinkunzi omunye umuntu oyinkunzi yilo muntu onokuphuphendiza emfethu noma kuthiwa usona isangoma yena uma kukhosa wona inyanga kodwa mawuphuphendiza
ngiyaphoqeleka ukuhlonipha mina. Nalomuntu ophupha eyongena emanzini aclean, eyongena phakathi emanzini. Ngiyamhlonipha lo muntu. Idlozi lakhe linamandla lo muntu. Ngiyamhlonipha mina nje lo muntu loyo. Thanda ungathandi. Nalo muntu ophupha imali emhlophe. Ngiyamhlonipha lo muntu. Phupha imali emhlophe. Nalo muntu ophupha izitha zakhe ezibulala izinsha. Ngiyamhlonipha loyo. We type yethu sifuna into ezinjalo zokunqoba kuze ungenziwe isilima. Ngenziwe isilima. Ke wayibona ngithi la. Khona nje abanye babedume ngokuthi hey bayawuhlanganisa umuthi kodwa kwathi sibhekene ngelinye ilanga. Kwenzakalani? Sesibhekene. Kwanqoba bani? OkaNkulunkulu. kaNkulunkulu. Wasuka le emazweni ngovivi. Wazofika la. Ngoba ngase ngimile. Ngithi njengamanje sengikhona. And ngihamba namandla ngihamba nengathangata angisho ngathi sengikhona nomali futhi yaba nesibindi liyankunzi kwakuyasho impela ukuthi yayikade siyithobile. Uyabona ukuya nje esigodlweni somuntu kade nigejene uyongena esigodlweni sungasahambi kusuke sekukhona imoya ekuthwele wayithwala ingane yakho ilimaze kamakhelwane uhambe nayo uthi hamba mntanami uyoxolisa bazongibulala kulungile bakubulala uzoxolisa ngenhlanhla. Umuntu bekhombisa ukuzehlisa awulwi naye. Awulwi. Nawe nje ucabanga ukuthi niyalwa lapho emsebenzini niyalwa ekhaya. Lalela la. The day uzehlisa iyophela impi. The day uzehlisa iyophela impi. Mhlambe niba bangani. Mina khona abantu enesho ukuthi banamandla alingene nabo. Ngoba kwazi ukuzehlisa siqhumene namhlanje. Bakwazi ukuzehlisa. Tshela mina uKingpa. Windoda mfana bakwazi ukuzehlisa. Windoda makwazi ukuzehlisa. So even impi kaSikhotheni noma wena uma isalanyulwa omunye umuntu ngeke iziphele. Mzwani iphela khona oyozehlisa komunye. Beke wazehlisa omunye komunye kube sekuphelile ngale yapha. Kodwa makusathiwa ngiyanicazulula. Xole lanani akazophela. So omunye nomunye akasebenzisa amandla akhe ayinqobe liyapha. Iyophela mzwana omunye wazehlisa ngoba kubalekile kucaca ukuthi manje ubani inkunzi. Show me looking pa. Ngangibuza noma ingane. Buza noma ingane. Mina ngifuna abantu baphumelele ngenkani. Ngenkani lapho ukhona. Lapho ukhona zazi ukuthi luthini ubizo lakho. Uma umuntu ofuna ukusebenza ngobizo, luthini ubizo lakho? Uma umuntu ofuna ukusebenza ngokwemfundo, azi ukuthi ufundeleni. Ngoba ike ngibezwe abantu akuthiwe hayi manje unedlozi elikhulu. Uyabo iscamless. Uyabona umuntu beke wafika umuntu wathi kuwena hayi manje ungenwa abantu abadala unedlozi elikhulu. Iscam lo muntu. Izwa ngami akekho umuntu ongangeniwe abantu abadala. Akekho. Wonke umuntu ungenwa abantu abadala. Umehluko abantu abadala bakhe bahleli kanjani bamfiselana. Uyabona upresident ungena abantu abadala. Uyabona njena ideputy abantu abadala. Uyabona uminister abantu abadala. Uyabona oprime abantu abadala. Uyabona MEC abantu abadala. Uyabona wena ngibukani njengoba ngibuka manje abantu abadala bathi ngibuke bakho. Uma ngikhuluma into oyithandayo akujabuli wena, kujabula abantu abadala bakwena. Uma ngikhalisa wena ngihlukumeza abantu abadala bakho. Mangabe ngihlonipha wena ngihlonipha abantu abadala. That is why ngithanda. I love you so much. I love you like nothing on earth. Trust me. Trust me. Uyabona umuntu nespirituality ngukhiye lapho. Umuntu nespirituality ukuthi kuzokwenzekani from here. Futhi kusafuna kuzofanele ngicele isigodlweni le eyokuthi nje ngike ngidemonstrate labantu nje bobe khona lapha ya eGugudlamini ngase workshop uke ngifike nje ngilaphe kodwa kuyobe ngingashuthwa angishuthi mangabe sengisebenza umuntu angishuthi
kade ngibuka nje khona idididi ezizabafundisi zazi ukuthi ifuna kushuthwe Nkosi yami kushuthwe ku-expose umuntu angishuthi mina ngidele umuntu osefikile ukushutha angishuthi ngoba ngenzi content ngabantu ngisuke sengazi ukuthi uNkulunkulu namandla usethatha indawo yakhe ukuthi akaphile lo muntu uNkulunkulu namandla sethatha indawo yakhe ukuthi imimoya elwa nalo ayinqotshwe ngeke umuntu umlwela nemimoya ubum-expose futhi kubantu ukuthi nangu ukhala ngemimoya ngizomlwela usudlala omncane umfana aphakamise izandla nani niphakamise yabona niphakamise lapho nizala izingane ezihlakaniphe eqedile niyaziphoxa uma kwenzeka nje ubona inyoni eshuthayo bengabe isiza abantu ningitshele ngake ngayenza lento yokushutha ngeminye iminyaka nami ngisakhula ngisewubhaka kodwa ngathi mase ngiba uking kwathiwa fuck off lento yokushutha awukwazi uku-expose umuntu uyamvikela ngayekiswa ingakho wena ongakafiki esigabeni sokuba uking usala ukhona ifuna kodwa ngigijime ngoba mawunyuka vele uyogcina uvinjiwe angikwenzele kube lula mina ngithi yeka kwayimanje lamasimbo okushutha wayeke manganga isebenzi lonto ayisebenzi mawunyuka ngempela uNkulunkulu nepower usebenza emfihlakalweni uNkulunkulu mawungakamazi uNkulunkulu ukuthi usebenza emfihlakalweni ungakalazi idlozi ukuthi lisebenza kahle emfihlakalweni kuze kuthiwe ehlisa umoya mawufuna ukunqoba emfihlakalweni enjani le yakho veza yonke into imfihlakalo le uyabona nje monga understand ukuthi uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni useyingane la sengane umuntu uyamprotector sometimes uzumphikele bebethi simbonile eyenyangeni uthi akaze afike uyamprotector ukuze izitha zakhe zingamjahi sezine show ukuthi uyashayeka ngoba umuntu bengabe zama ukugadla ayikho into emjabulisa njengokuthi usehamba inyanga futhi zimxakile izinto uyajabula umuntu ubone ngani umveze ku social media xa ifuse gani nonke emveza ba social media wanze ngakabona igruphi yabantu ihlangene ivezwa amasimba lonto leyo eveza labo bantu masimba noma kuthiwa uyakholela kuyonja ngeli ilanga uyobona ukuthi isebenzisa wena to create content yayo uyobona abantu umuntu akafike la khulume ayiprove ukuthi ubani bebhedile simchallenge ine personal capacity simchallenge bengabayiteka vela khali athi ngiyahlukunyezwa nje hey awuhlukunyezwa siqinisa ukhakhayi ngiyaqinisana ukhakhayi qinisa ukhakhayi baba kunye ngishaya abantu abasuke beqamba manga bethi banezilwane abanye bethi banemkhofi ngiqinisa ukhakhayi mina kuvela ukuthi akukholwane la ngapha namazi khona zihlulwa yini ukujoshaya uking bar kuvela ukuthi akha masimbe into lento fuck off show me looking back noma inini mawufuna ukuxhumana nami number ithi 0798130260 0798130260 yonke information uyibuza lapho show me looking back ngiyinkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini idame elami lambiwa yimi alikho emhlabeni idame elingambiwa elinye limbiwa bethi bakhe inkwali kube yidamu idamu nje liyambiwa baba and limbiwa ama excavate idamu alikho idamu elingambiwa into engambiwa umfulo ohambayo nolwandle nempophoma ayimbiwa idamu it's a dam liyakhiwa ngoba liba indlu idamu indlu iyakhiwa nedamu liyindlu it's a dam ngigeqa amagula kakhulu kodwa hake sengikhona ke manje every Wednesday and Saturday ngikhona khulilekani manje izikhathi ezingashintshi kodwa nje isikhathi sami siyaziwa ukuthi u8 ebusuku uma kushintshile kuba u5 ke afternoon thank you so much bye bye